Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Amila, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan Amila. Naggapuak iti nakurapay a pamilya. Isu asaan nakpailangan nakaturpos iti panagadal ko, ket nakiasawa akon. Idi damo naanos ni Vince. Di nakpulos dinangran. Agingga na addaan kami iti maysa nga anak. Nagdesisyon kami nga umakar iti pagdangan. Imakar kami nga rod iti lugar da Vince. Iti kasta, saan to na marigatan ti anak mi inton agiskwela. Ngem iti dayta aya akar mi, di tametten anang rugi, ti panagsagabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mila, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Si Mang Petakon! Lokatan diri daw! Umayan! Apay nga awan ni Ara? Ayan na. Naturugan lakay. Kasta ka di. Ala, umunag kan, tamangan kamatan. Nanganak itayan. Inton malpas ka, maturog kamatan, taaglabaak tay. Lakay, nakaluto akon. Ayabam ni Ara, tamangan tayon. Anya ti masida? Ay, katay paboritong alakay, sinigang at tilapia. Nag-iimasan, bakit? Ala, agtugaw kayon dita, tamangan tayon. Diyak kaya timangan, mami. Ni, apay ngay anak? Napsugak pay. Mangan ka uray basit. Narigat no di ka mangan. Tamangan no agsakit ka. Sige, takargaak ta platom iti kanam, ha? Awan gayam bakit? Nasaysayat samat no ijay lugar min ti pagnaidan tayo. Iti kasta, as-asidagton ti pagadalan. Sana marigatan ni Ara. Ay, katno day tatinam na maam anasaya at apay kitin asaan lakay. No kasta, umanugot ka, bakit? Una, nulakit di tapagimbagan ti anak ka. Ada kayo matgayaman, Manong Vince. Iso ka din ito ni Ara? Wen, Ket, kumusta kayo matan dito, ading ko? Nasaya at Manong. Manong, naibus gaya man ti bagas. Ada ka di kwartayo dita? Ada? Ay nalakay, ikamkit din. Ala, umunag kayo pa'y Manong. Apay, napanan ni Manong Mark. Apay, asa namang tad iti igatang yu iti bagas? Awan ka di trabaho na? Diyak amo Manong. Agungat mat no dumawat akiti kwarta. Ay, una yan. Mila! Adag, tuk. Lukatam diri daw! Darasam! Ara anak, si Mang Peten ni Antim Akim. Mapan ka pala iti silat tayo ha, talo ka taktiri daw. Wen, mami? Awan ka dito mang mga bumila! Umayan! Nagbayag mo kit din alukatan tirid! Kim, ibatan na! Di nakpungutan! Una yan. Adakon! Mila! Di ka gipulpulong ka ni Manong ko. Makaraman ka kanyak na gipulong ka. Laglagi pa man. Kukwami da ito abalay. Good morning, Daddy! Nagsapa na kariing tanak ko Agtrabaho ka ita, Daddy? Wen, taparamat lang iti masakbayan tayo. No kasta? Dua kami lamanan ka ni Mami diti balay? Adamot daan tim Akim, kan angkel mo Mark akadwayo.
Oh, nakariing kayo matgaya man. Nakaluto ako. Ala, umay kayong tamangan kayon. Mangantay yung araw din. Tamasapa man na sumrak iti trabaho kita. Awon kaya bakit? Ag-overtime kami inton rabi ha? Iso amarabya na kasumangpet. Mila! Mila! Nakaluto ka din iti makan. Ah, manong? Tikunak. Nakaluto kan? Mabisina kaon. Kasangsangpet ko ngamin manong. Taintulod ko ni Ara iti pagadalan. Kunakit di ano nagluto ni Kim. Di naksungbatan akasta. Mila! Manong, sige, agluto ak ngarudan. Kasta! Apay adin ang ranak ni Manong Mark. Nagsakit ti pingping ko asinipat na. Agluto ako na. Ang mga nudang ranak manan. Nabanukak. Iturog ko man pa'y biit. Kasukunok ni Ara inton man. Mila! Handa ka didita? Mila! Na, sino tinang ibaga maturog ka, ha? Dahil talamat maturog ter aramidam? Saan ko na sungsungbatan? Ang mga numakapungtot tumanan. Kat ipungot nakmanan. Sa kay awan ni Vince. Di ka di rumor dita, ha? Rumor ka dita na! Mabalin ka di nga agina na akbiit. Itay ka pa'y anak kaigda dita. Rumor ka kit din, talabaan dagiti badok. Di mo kayak ti madangran. Anya? Mila, agtimpla ka man iti Diyos. Agbuy-buyak iti TV. Ay, pasensya kan, Kim. Ado nga mintar aramida. Mabalin ka di asikalatan ti agtimpla iti inumon. Na, nagadulakit din ni imbagam. Di mo kaya ti agtimpla iti Diyos, ha? Sige. Inak nga rod agtimpla. Darasam! Nabanog ako. Nga masapo lang malpas ko to'y lablabak. Manang Mila! Umaykan, tamangan tayon! Bakit? Umaykan. Itataad da ni Vince, awagan nak iti manang. Inton awan ni Vince, pagbalinin nak ababaunan. Mangmangag na kami ka di, bakit? Umuna kayo latan lakay. Mga anak to inton malpas ko to'y lablabaak. Sigurado ka? Wen, sige, umuna kayo latan. Oray kayat ko tagipulong. Jakmat maaramid. Amangan no saan ang mamati ni Vince. Kat siyak ti madaksan. Mami, apay nagpimpinok kayo kan ni Auntie Kim itay? Ay, kwa? Drama lang dayjay, anak ko. Oh, kumusta nga iti panagadal mo? First honor ak, Mami. Kadda kayo kan ni Daddy ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing matan to'y anak ko. O sige, ibagam tokin ni Dadim inton sumangpat, wan? Ay, ang mga no ni Daddy dayta. Mabiit laeng ha, tain naklukatan kiri daw. Lakay, ada kagayaman. Ala, umunag kan. Daddy, ada surprise ko kan ka. Oh, anya day ta anak ko. First honor ak manen. Kadda kayon to kan ni Mami ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing talaga to yung anak mi. Uncle Mark, Auntie Kim, umatindar kayon to iti graduation ko, ha? At dati trabaho. Sa anak ang makaumay. Ay, kasta ka di. Si Kangay, Auntie. Ada medal ko. Siyak ti first honor. Awan bibiyang ko no first honor ka. Favorite na kalaon di maestrayo. Ni, saan mat Auntie? Ala, bayamo na nako. Mangan kakit din. Sa nabali, tada kami mat kini Dadim. Makapawan ganas kayo, mga.
Dita kayo manlangan. Ay, una yan. Anya dahito yung ngayon lutong, Mila. Ay, kasla ka ng tibaboy. Sa anak ko namangan. Una yan ti kasto eh. Apa akas ta tilangan, bakit? Nagsangsangit ka di? Lakay. Diyak kayatan tagtalinaad dito eh. Tapay. Dua tawan ang naganano sa tunggalawan ka. Pagbalinenda ka babaon ng dagiti kakapsat mo. Siyak taglaba, agluto. Ultimo agtimplay ti kapida. Aramidan. Ngamawan ko matan yaman na kanyak dagita. Ngamdang randak mat ngamin. Ano ya? Kasano na arami dagiti kakabsat ko dahi takin ka. Kat mayat matilangan-langan yun wadaak. Noada ka. Wan, nasaya at titrato da kanyak. Ngamnaawan ka, dangdang randak. Kastagayang. Masapol ang makasaritak dagiti kakabsat ko. Saan arumbang ti inaramid dakin ka? Saan ang lakay? Tamang anodang randak tumanan noawan ka. Basta ti kayat ko, pumanaw tayon dito. Sana mabalin. Timulongak iti pan nakaipatakder dahito'y abalay. Iso nga at dakarbangak iti dahito'y abalay. Manong, mabalin ka di makasarita ka? Maipapan iti anya, Vince. Pudno ka di adangdangran nyo ti asawak, tunggal awanak. Ha? Sumungbat ka, Manong! Lakay, gusto da itan. Gusto na. Apay, nagipulong ti asawa? Katno da lalaki na? Kastalaang ti bagbagan. Tadi na kayat amaduktalam ti mading aramid na. Anya? Anya ka din dahi tangay bagbag ang Manong Mark. Di ka aglibak, Mila. Ta nakita kayo iti lalakim. Kabayatan ti panagtrabaho ni Vince. Luklukwid na gayam! Vince, sana pud na timbaga ti kapsat mo. Apay, adda pa maniknak yung adalalaki. Kun kuna naladay jay, tapno agapata. Siyak ti patyam, ta siyak ti asawam. Kaya't mo asawan! Ni Manong Mark ti agululbod! Ay, patanak, Vince, patanak. No kastelat ta ti mapaspasamag. Nasaysaya at nagsinatalangan. Ulbod dagiti kakabsat mo. Ni, lakay, narabyan ka. Nakainom ka. Manon nga daw asaan ka nagtrabaho. Ay, pasensya ka no anyaman tinaisawang ko iti kalman. Mila, asino ti lalakim? Vince, Ibagam kanyak ti pudno. Vince, awan ti lalaki. Mamati ka kumakanyak. Pulos adyak maaramid dayta. Anay ko. Apay nagkabil ka. Nayunak pa idayta. No di mo ibaga kanyak no asino ti lalakim! Agsagana ka anak ko. Pumanaw tan dito yung balay. Kasunod ni Daddy, Mami. Iba, tita? Ubing ka pa'y anak ko. Di mo pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Anya ti kayat asawan da ito'y, Mila? Pumanaw kamin iti anak ko. Takan ayon nakmat adangran. Kanjak ipalubos adumtang ti aldaw. Aday tati pakatayak. Nasaktanak iti inaramid ti pamilya ni Vince kanyak. Kastamatan ti kanayon apanang dangdangran kanyak ti asawa. Uray man ay ayatak ni Vince, saan aday ta ti rason tapno agtalinaed kami pailang iti anak ko, iti sidong na. Jak kayat amatroma ti anak mi. Pimanaw kami nga rod iti balayda, ket impagarup ko no makapagpanunot ni Vince, ket suruten da kami, tapno agkid daw iti pamakawan. Ngem pulos,
adi na kam sinurot ti asawat. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Mila. Pagayam Mila, nasakit daytoy a napasamak iti pamilyam. Tanamati adagos ti asawam iti impulong ti kabsat na, apanang dadael ken ka, adi na pa'y pinaneknekan nupudno. Agamala, sapay kumata dumteng to ti aldaw a malawlawagan ti panunot ni Vince, ket agsubli kada kayo a pamilyanan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mila iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kaniti musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.